masibonge kubahlabeleli amaNazaretha lawa athilizwe lenkosi esingene ngawo sibingelele sithi mina yesabatha mayibenhle kwabangcwele uThabo kaSambothi lo ohlelweni sikhumbule kuphakameni ngihamba nomfundisi J.S Mhlongo njengokujwayelekile namhlanje siphethe uhlelo olunye ngoba sizogxila kakhulu kwisikompilo lobuNazaretha ukuthi iNazaretha liphila kanjani yini uShembe athi siyenze nesingayenzi kodwa kakhulukazi sogxila kakhulu ekudleni isekudleni la sizobe sigxile khona kakhulu izona izinto lezi sesibone ngathi sesibuye saphuma kuzona kakhulu kuningi khona kodwa ke kufanele siloko sihlephula lapha nalapha ngoba ngeke sikusho konke sikuthi phu namhlanje umhla ka-19 kuFebruary ekseni kuyisabathi asambike sodwa namhlanje sipikile mfundisi sipikile kakhulu sipikile namhlanje ngoba sicela nensizwa kaMwandla ukuthi izolekelela ngala sihambe nayo itopic sibonge kumdalo sigcinile saze safika futhi nakusavuka kuyisabathi ekseni njengoba sasicelile sathi umdalo mayivumile nangesabathi elizayo so besikhona ngangengilizwi ilanga noma ngalibonanga kodwa lilijwayele ukuthi inkosi mayivuma njengoba sihlukana nje kulomhlangano kungaze kufike umhlangano ozayo futhi singasebangaka sekukhona abangasekho khona abasuke bengasekho khona abasuke befikile futhi emhlabeni so sike sithi inkosi mayivumile sizophinde sihlangane mfundisi ake sibingelele kuphi la kufinyelela khona iphimbo leNanda FM namhlanje nakuyisabatha sibingelele sithi imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele sesingene sesifikile namhlanje sithema siqala sikhuluma le ndaba ekhuluma ngokondleka komphefumulo nokondleka kwenyama ngase ngikhumbula indaba yomlungu owafika kubhombela isitimela samampondo umqalo lolu hambo wafike wabuza mase kuthengwe indawo yakabhekabezayo mefika ubuza ukuthi pho wawusuthenga nendawo la uyobabeka khona abantu uthi la njoba sengifikile nje uthi nginakekela konke ngizonakelela inyama ngizonakelela nemphefumulo yabo ngiyazi ukuthi ngithunywe uNkulunkulu okunye ngikwenzelayo ngenze ukuthi makufika isikhathi sokuthi lo ongithumile ebuza ukuthi abantu owawuzobashumayeza amathamba abo amaphi makufika isikhathi sika Daniela lapho kuthine khona kwathiwa amathamba ahlanganani uthi ke ngaleso sikhathi uthi ngiyokhomba kabhekabezayo ngithi bonke abantu owungithuma ukuthi ngibashumayeze balele lapha uthi lapho ke la kuyovela khona ukuthi baliphatha kahle inidokodo bayiphatha kahle nisihlalo sikaNkulunkulu okuyinhliziyo esingaphakathi edokodweni namhlanje sokhuluma ngezinto ezadala amanye amathambo ngesikhathi kumenyezwa ethi Hezekiya amathambo hlanganane okwadala amanye zingavuki icubu sinamathele emathanjeni okwadala imsipha ingavumi ukubamba amathambo ihlakazeke sizokhuluma ngaleyo ndaba engcolisa umzimba okuyidokodo iziyongcolisa inhliziyo okuyisihlalo sikaNkulunkulu sokhuluma ngaloko namhlanje siyabonga mfundisi ukuthi usindlalele ziningi izinto uShembe ayikhuluma kodwa esesibona abantu bezenza esibuye sibone ukuthi mhlawumbe isale ekutheni wayisho luni ukuthi zingenziwe yabona namhlanje ngisho ingane uthi moyitshola into inohwayi yabo inohwayi ngake ngezwe omunye ekhuluma ethi bake bahamba baya komunye umcimbi lezi ingane ezihlala emasapapini isiyafika ke lapha ya omunye umama useyiphi aphula isithatha ngesandla esisodwa sethi hayi ngesandla zombili isiyambuka inganyana encane ithi but it's not heavy mami ochaza ukuthi iyaxaka ngani wathi ngibambe iapula ngezandleni lingasindi yabo ingane aziyazi ukuthi but why ngizoze ngilibambe ngezandla zombili ngoba lisindi nje nala iNazaretha ke sesingena esikhathini esinjalo la kwekuthiwa kwenziwa ukuthi athi umuntu ngubani bese kusala lo ngoba lo ukuthi umuntu lo othi akwenziwa ukuthi useyahluleka ukuchaza lo ngobani ukuthi ingoba ukuthi nokuthi ngoDisemba ngonyaka odlule sike sakhuluma nangoChristmas sibona amaNazaretha sengena athi entshika uChristmas
athena nama budget kaChristmas sayichaza indaba kaChristmas sachaza futhi ukuthi uShembe wathi awungagujwa ngobani kanti kusencane kuyazi kwadlulela ngibona ingubo ezibovu kanti kusencane zeValentine phakathi endaweni kaNkulunkulu kanti kusencane kukhulu kuyazi manje lanti siyenze ukuthi siyibuke le ndaba sibone ukuthi no lento ukuthi sikhuza amanzi sengena endlini engathi zonke lezi zinto kufanele sisho zingakafiki sitho sithi ayi bengakulindele nami lokhu uzobona amaNazaretha egubha uValentine ayongenisa u14 efaka ured and white ephethe amabheluni ameli umbrella athi uShembe agidwe ngayo abazi ukuthi iumbrella le athi agidwe ngayo wesholoni sebephatha sebekhomba ngebheluni manje amabheluni elibovu elinenhliziyo elikhomba uValentine lo Valentine ongathi mawuthi uyakubona yobabuza ukuthi yini ubaye nalo Valentine le ndoda yakwakwenze njani ngizothi nswi nithatha lento eniyenzayo ukuphucuzeka nemfundo ingene imngenhla abantu bathi mabeke bafunda bayohlangana nezizwe awukhona amazwi kababa mkhulu madoda weye angiyiphethe man of heaven la ikhuluma khona awona ke nangifoka Mwandla uyiphethe akhona lamazwi kuMan of Heaven ngizowathola ekhuluma ngakho lokufunda kwethu esesize sifunde bese sithi mase sifunde kakhulu bese sibona sesingcono ngisho kuNkulunkulu sesazi kangcono kunanoNkulunkulu ithina ngithi iyo le niphathe kahle abafakazi ngesikhathi sezintandane hayi ngizoyifunda ngizoyithola lencwadi engiyifunayo kukhona incwadi indaba engiyifunayo la kuMan of Heaven sithi mase sifundile bese sibona noNkulunkulu akayilutho manje thina sesiyazi ngoba sifundile ithanda ukuba inkinga siyaphucuzela sithi sifundisa ukuthi asambe siyolanda ulwazi lapha sibuye nalolwazi bese sizolekelela ngalo uNkulunkulu siyabuya thina nalama degree nama diploma nani sesihlangane nabezizwe sahlangana namandiya sahlangana nabelungu safunda sabona ukuthi no asale sesithatha namasiko abo bese silahla wethu sibuye nalezi zinto lezi eziwumbulalazo sizoyifaka lapha kwamaNazaretha obuhlunguke ukuthi ke nathi amaNazaretha siyavuma uma osebefikile nalento yabo yes nayi lento kuMan of Heaven ikhona nasencwadini yomncwabo iziluleko zikaShembe zokuqala eRosbom August 26 1933 ngizoyiqala nje phakathi le ndaba ethi akusiwena yini ofundisa indodana yakho kahle esikoleni na eqedeni kwayo ukufunda leyo ndodana yakho yathi ke uma ibuya yakulandela wena yise na yake yabuya ukuzosenga inkomo lapha ekhaya na noma yake yabambela amazinyane ezimbuzi ancela na ayizange ibuye yahamba yaya kwesinye isizwe yayosebenzela abafazi engesibonina namadoda engesiboyise lagcwaliseka ke izwi lomlomo ongathethi imanga uJehova lokuthi uyozala amadodana namadodakazi kodwa uyokuthokoza ngawo ngoba Deuteronomy 28 verse 41 lagcwaliseka izwi longathethi imanga uJehova lokuthi uyozala amadodana namadodakazi kodwa uyokuthokoza ngawo ngokuba uyothunjwa namuhla intombi yakho ikhuleliswe ikula litshinge phansi njengamafinyila ngokuba kuyintombi yesithunjwa intombi yakho namuhla ikhuleliswe umlungu ayitshinge phansi njengefinyila ngoba intombi yesithunjwa konke lokho uyakubona uyakukubona uphela amandla ungenakusho lutho ngokuba awumkhonzanga uJehova wakhonza izitha zakho uJehova wakuyakelela khona lapha ezinyaweni zezitha zakho zikunyathele zikuxove njengesitini Deuteronomy 28:46 wafundisa indodana yakho uyifundisele kuba ibe umfundisi kaNkulunkulu yake yafundisa na ubafundisile ukuthi iValentine ayenziwe bafundisile ukuthi uChristmas awenzile noma bafundisa ukuthi hayi kulungile akwenziwe siqhubeke le ndaba yeza endlini yakho yathi ufundisa esinye isizwe kepha ungahloniphi uJehova yathi thengisa ngalenkomo engazange ayeluse esibayeni sakho na wayithengisa ke nawe yathi baba
vikela inzondo awuyibuzanga ukuthi mntanami lo umzondelela ukwenzani na awubuzanga nokuthi ndodana yami yilobo ubufundise engakufundisela bona na yaya kunina yathi khipha imali yenyanga ntathu yethikithi nemali kaHoda nonina akabuzanga ukuthi mntanami yilobo ubufundise engakufundisela bona na yayibopha ngenduku yahamba nayo yonke leyo mali eyithathe kuyise nakunina eyithathe ngobuqili wayonika enye indoda yesinye isizwe esingaziwayo Deuteronomy 28 verse 36 yashiya unina ehlubule engambethe lutho ayizange ibuyise lutho ngalobo bufundisi bayo emzini kayise kepha uyise wathi intitha konke okusesandleni sakhe kodwa ayizange ibuyise lutho wayeyifundisa ibe umfundisi kaNkuluNkulu kanti uyifundisa kube ibe yisitha sokumhlubulisa nonina ekufundiseni kwakhe le ndodana wathengisa ngocansi lakhe efundisa le ndodana yakhe ibuya yona izothatha imali kunina iyonika lo mfazi ongaziwayo wesinye isizwe engazanga ayihluphekele ngalutho inkinga ke le iyokufundiswa uma sesifundile sesifundisiwe abazali bethu bese sibuya thina imkhuba yabezizwe size nayo la emakhaya bese sifika sizoyifaka lezi zinto esikhundleni sokuthi siye lapha yasibuye nolwazi esizolifaka libuye lilekelele esizolifaka ngisho esizweni libuye lilekelele isizwe thina siyahamba siye lapha sibuye nezinto ezocindezela abantu bakithi hayi isizwe kuphela sicindezele ngisho umndeni njengoba uShembe uyibhalile lento kuningi mfundisi kuningi sithi sikhuluma sibe sibuka nesikhathi ngoba kuzosuka ekusale kuningi kodwa sihlale sisho sithi abantu abathenga incwadi njengoba ngikhuluma nje ngicaphola encwadini yabhalo lesigane ethi the men of heaven and the beautiful ones of God sasho sathi izincwadi ikhona no baba uThishi Mnyanda ubhalile uThabo kaSambothi lo hleli la naye ikhona incwadi uShembe baba uThishi Mnyanda nazo siyiphethe sikhonze senhlupheko inkosi inyanga yezulu intshumayelo zenkosi ilanga incwadi zikhona abakwethu ziyatholakala abantu abayidingayo bangasithinta einambeni khona uFacebook page wethu inanda 88.4 FM ungangena lapho Paul ukhona uFacebook othi sikhumbula ekuphakameni uzongena nalapho futhi ungangena uPaul ikhona neWhatsApp number 0760543833 0760543833 yes mfundisi ake siqhubeke ngiyafuna ukuyisho le ndaba ukuthi lento esiyikhulumayo akuyona into yamakholwa le ndaba indaba kaShembe akuyona into yamakholwa amakholwa abantu abakhethe ibandla indaba esoyikhuluma la indaba kaNkuluNkulu nomuntu ngoba uma kukhulunywa ngokuba yinazaretha kusuke kungakhulunywa ngokuthatha isifungo sokungena ebandleni elithile lomfundisi othile elakhiwa abantu abathile belakhela inhloso ukuthi umfundisi abe nebandla kodwa esoyikhuluma la kaNkuluNkulu nomuntu ngoba la sikhuluma ngobuNazaretha ubuNazaretha esathi masikhuluma ngenye ilanga sathi buyisifungo phakathi kaNkuluNkulu nomuntu esithi mina sengiyohlala endlini kaNkuluNkulu kuze kube sekupheleni kweinsuku zami ingakho ke siyikhuluma ibe nomehluko yobuNazaretha ingakho sitela singezile ukuzokhuluma ngekapisi lohlangothi njengoba khona inhlangothi kodwa sizokhuluma indaba kaShembe icala phansi ukuthi yayinjani ngoba iphuthe lenzekile kufika abantu abaphendukayo bafike bangatshelwa ukuthi akufanike lenkonzo qhamuka kuyona lapho khona imithetho ishawa isikhungu sabafundisi noma sekomiti la imithetho okukhulunywa ngayo imithetho kaNkuluNkulu emile la asibuke ubheke emakhuluma uShembe uthi uShembe
ngikulolu hambo olosizi nele inyembezi akufani nolunye uhambo namhlanje abantu abaningi mekhuluma ngohamba bakulona bathi unani wena thina sinokuthi nokuthi kuyayichaba yini indlela ezulwini lokho kubala uthi ninako ngiyakhumbula ngelinye ilanga entabeni inhlangakazi kufika umlungu ufika inkosini ilanga akhuphuka zayofika endlini yayo yekhwane yayikhona phezulu angene isivakashi sasiqhamuka phesheya kuyilwandle kade sihambe sibabaza ubuningi babantu abazungeza intaba bakhile beze kumuntu oyedwa ukuthi uhlobo luni lomuntu lolu mefika umlungu ufika la kuhleli khona inkosi kunombhede oyihlazo uthi hawu unabantu abaningi kanje abakuthandayo ulele embhedeni oshibhile kanje uthi ubaba ilanga kunjalo uthi ke labantu abakuthengele uthi cha njengoba ngila ngicashile manje kulombhede ngoba usathane uyayithanda izinto ezinhle mengeke ngayushintsha ngafaka okuhle lala ngileli khona uzakuza uthi ke ngicashile la isikhathi esikusona ke sibhasope ukuthi asinakile yini kakhulu komhlaba okuthandwa ngomubi ingakho abantu songene etshwaleni namhlanje indaba ingakho sengithuka mangibona ngelinye ilanga ubona abantu bethi leli wayini elingenayo ialcoholic alikho alcoholic kodwa igama lalo yini iwayini kujwayele ukuthiwa ke ezulwini inkomo umidle emngceleni igcine linqampule ekhaba uma usithinta into okuthiwa iwayini muzwane laqhamuka wathi omunye ungafundile ngithi walijwayela limnandi kwaqhamuka omunye wathi kuwena nanti iwayini alinabo utshwala awuzofunda uzofunda uzofunda cha khona abangenayo la angibazi ukuthi obani khona sebengenile yes mfundisi uthinta indaba ezibaleke kakhulu uthinta izinto ezinzima kakhulu ngiyabezwa lapho uthi bakhona abangenile ngewindi ngathi obani hayi sengiyezwa nami ukuthi hayi ngiyabezwa angazi ngila kumina indaba sengizwa kamuva ukuthi hayi sekhona abangene ngewindi ngiyabezwa khona sebengibangisa bangene ngewindi bengithi ngila umthetho wami nazo hayi bengithi ngila kweza kithi ngathinta izinto engathintwa ngathinta into engathintwa ngixolise kubalaleli yebo mfundisi kusho ukuthi bayibasondela nabo ngoba ngikhuluma indaba ukuthi sikhuluma namhlanje indaba kaNkuluNkulu ethuma uShembe ngikhuluma indaba yamadoda akhamabandla angikhuluma indaba yokuhlukana njengoba sihlukene nje kodwa sizokhuluma indaba kaShembe ngo indaba kaNkuluNkulu uqobo lwakhe hayi indaba ehlanganiswa abantu wathi umthetho la ekhaya nengubi nje indaba esikubona uNazaretha ngoba akukho okungekho encwadini esithi ngcwele akwenza uShembe kusukela ekuqaleni kuze kuyofika la sesifunda khona isambulo konke akwenzayo kukhona encwadini engcwele indaba okhuluma ngayo akuyona indaba uShembe ayiyele esikoleni cha akuyona indaba uShembe ahlala nesigungu base beyabonisana ukuthi hayi ngoba kuleli abandle kwenziwa kanje thina senzeni kanje ngoba iconstitution yalapha ithi kubukwa ama constitution cha yavela kulo owayemthumile ngqo wathi tshela labantu engikuthuma kubona ukuthi abenze kanje ukuthi bangakwenzi ngaphezulu kwaloko babuSambothi singakhohlwa ukuthi wafa manje ingene kuyena lento kwakhishwa umuntu wasemhlabeni kwafakwa indoda yasezulwini wangabe sazi ukuthi unezingane wangabe sazi ukuthi unonina wangabe sazi ukuthi unoyise
kwase kwenzeka lento athi uJesu athi omunye uJesu mebancenga ethi asambe ethi omunye ngisazongcaba umfowethu wathi shiya abafilo bangcabane bona akabange samazi uShembe umuntu akabange sayazi into enhle ebukwa amehlo wayeseba nehlo lesithathu lokuhlola izinto eziqondene noNkulunkulu hayi le ndawo sikhulume ngobucwebecwebe obungesona ngisho istepisi sokufika halfway bakiwe ezulwini ngoba imithetho uShembe ayinike uNkulunkulu iyona ezodala idokodo lelo kuthiwa idokodo laNkulunkulu lomzimba wethu azodala lesihlalo athi mengene edokodweni afika isihlalo sihlambulukile singenali iphunga hayi kunjalo Mfundisi kunencwadi kaIsaiah 1 ithi yizwani mazulu ubeke indlebe emhlaba ngokuba uJehova ukhuluma uthi ngikhulisile ngiphakamisile abantwana kepha bangihlubukile nayo ke indaba la ekhona uma uNkulunkulu ethuma uJehova ufika wafundisa kodwa sase simhlubuka uNkulunkulu uzokwenza njani ke lapho ngoba kuyena uNkulunkulu ohlubuka abantu abahlubuka athi uNkulunkulu asingakwenza ukuthi sikwenze ekugcineni bese sithi izinto mina zami akuhlangani mangiphethe imali yabaleka imali akuyona yini lo inika uNkulunkulu ukuthi akwenzeki uthi masukhuluma ukukhala kanjalo ulalelo mubu usecuthile bese bekutshela bethi hayi awubangenisanga abadala inkinga yakhe ileyo muthuke loNkulunkulu yabona khona incwadi lapha Izaka kube kuthiwa amazwi ahlakaniphileyo okuqala Izaka 22 mhlambe sofika ku26 koze kube nini iwula zithanda ubula nezedeleli zijabula ukudelela neziwula zizonda ukwazi na buyani ngokusola kwami bhekani ngiyakunithulula umoya wami phezu kwenu nginazise amazwi ami ngokuba ngibizile nala nina ngelula isandla sami akuba ngakho onakayo kepha nichithile konke ukululeka kwami anivumanga ukusola kwami asavumi lutho seseholunya uhlobo uhlobo lwedemocracy uhlobo lama degree nama diploma ne-certificate engathi konke nje sesikwenza ngendlela yasemhlabeni kodwa lento kuyinto yasezulwini Mfundisi uthe sizongena endabeni yotshwala uShembe wathi singaphuza utshwala wathi uShembe singabulokothi ngisho ngehla inglosi siyibuka yehle phambi kwethu hayi le esozwa kuthiwa kwanja siyibuka wathi ningabulokothi nina amaNazaretha utshwala ngiyathanda ukuthi sidlule la qala enkosini emazwini enkosi ilanga siza ukuthi inkosi ilanga yona yathi mayaphinda bangiyaphinda uma silapha ePhalamende singayeki ukubanetho elibukhali nendlebe ebukhali singayeki ukuba ngamehlo kaShembe singayeki ukuba indlebe yakhe singayeki ukugcina lo muntu singayeki ukulondoloza lo muntu kakhulu ningavumi utshwala kungene lapha ePhalamende noma ngikhuluma ngawo umhle kakhulu umzothi eBhayibheli babla utshwala utshwala-ke umuntu ephuzile uyakhwenza inkosi yakhona yakhwenza yayithi idlala ngoNkulunkulu kanze kungaganga ngaye nani basePhalamende ningagani ngoNkulunkulu kakhulu lo uNkulunkulu kaShembe ngoba uyakhuluma uyabona uyashaya uyabulala uyaphilisa uyambulala nibabalekele bonke abantu abamsolayo Shembe ningahlangani nabo ngoba ukufa kwabo kuzawungena kini uzawuthuma uNkulunkulu emabulala bese bekusela kini
hayi akukhuluma uThabo kaSambothi, akukhuluma umfundisi J.S. Mhlongo. Namhlanje izinto sekufanele zithi mayikhulunywa bese uyayifakazisa, kungabe ngathi into nje eqhamuka la e-studio, into eqhamuka la kuthini, cha kwasho uShembe uqobo nakamazwakhe ithi ungahlanganyeli futhi nabantu abazenza lezi zinto ngoba uNkulunkulu uzobashaya. Njengoba kade ngisho ngithi uthi umuntu esuka athi izinto zami mina zingilungeli ina yingilo hey ngika ngoba siyabuka inkosi ngike ngabuka kuthiwa bekulesini ngoba social media niyazivezela indaba. Lo mama lo ngiyambona futhi bathi futhi uyisangomana uyiNazarethana uphatha nenyoka ubenza ulesine khona namaNazaretha lapho ngibonile nekhekhe ikhekhe la khona ngathi li umNazaretha hey kodwa ke ngoba indaba yakhe nami ngidlula nje ngiyibuka ko social media ikhulunywa angiyazi kahle kodwa izinto esizibukile lezi uthi na inkosi langa ithi ningahlanganyeni nalabantu ikhona la kulo lesine ekubekuthiwa lesine esibona omama bevula into ekuthiwa non alcoholic wine. Uyabona uma nje uke waqala kusike sathi sikhula bekukhona usweet owugwayi. Uyakhumbula mfundisi? Wazi kahle wawubomvana phambili. Wawubomvana phambili. Angithi bathi mabenza ke lento abelungu basuke bekuprepare bekufundisela ukuthi mawuyingane uthanda ugwayi. Libunjwa liseva. Uqalelela ngalo owusweet ugwayi ukuze uzothi mawukhula kuyima ufika kugwayi wangempela kodwa ingane ayibibuka ukuthi ugwayi uyintente njengoba nje ufaka usweet usweet ukuze usho ukuthi usweet kakhulu lo wangempela abantu abadala akuwona ugwayi usweet namanje ke kuthiwa hayi akulona iwayini leli non alcoholic wine. Kuyapi kuze kuye lapho nje sizofika sizoyichaza le ndaba yale non alcoholic wine kodwa kwakhona ukuthi ulinganise ngisho athi uthatha ibhodlela lewayini ke wafaka idrink phakathi noma wafaka ijuice uze ukhethe ukuyifaka ebhodleleni lewayini nje kwenze njani yini inhloso yakho iphi inkomishi ukhumbule ubeka noJeko bungayenzela khona le ukhumbule ehlathini nayo ke indaba ngoba manje usiphinisele emuva kodwa silapho ke indaba yotshwala mfundisi kade yaqala ukona izinto ngisho uliqala iBhayibheli uqala encwadini kaGenesis siyabuthola utshwala bumosha izinto lapha kuGenesis Genesis 9 verse 20 indaba yonakala lapha kuNoah eke siyithathe yes siyithathe sikhulume manje indaba yotshwala cha asiyikhulume bakwethu asiyikhulumile ngiyacela abantu abalalele abazuthi utshwala buhle emabandleni abo ukuthi thina sikhuluma ngaphezulu kwebandla likaNkuluNkulu hayi phezulu kwebandla elakhiwa amadoda ithi inkosi alakhiwa ngana isinothi la sikhuluma ngebandla likaNkuluNkulu sikhuluma ngobuNazaretha sikhulumi ngavela kuNkuluNkulu eke ngithi nje ngidlule lapho njengoba sikhona ngumhlongo nje khona isikhathi la ngithi khona ngumZulu khona izinto bese kwakhona isibongo sakaZulu angenzi izinto ezenziwa kaZulu yes ngoba mina into eqonde ngqo kumina ukuba umhlongo kunezinto zakamhlongo engizenzayo masungene ebuNazaretheni futhi awubuthi ngoba naku ngumZulu kaZulu benza ukuthi nokuthi angenzo kwakhona kuchaza ukuthi kube uZulu waba uzondi noma uzuma ngabe sideke sigcabe kube kungagcatshwa kamthongo yes manje na ke siyifunde le ndaba Genesis 9 verse 20 to 27 verse 20 uNoah waqala waba ngumlimi watshala isivini 21 waphuza iwayini wadaka walala nqunu etendeni lakhe uHamu uyise kaKhanani wabona ubunqunu bukayise watshela abafowabo bobabili bengaphandle oShemi noJafet bathatha ingubo bayifaka emahlombe abo bobabili bahamba nyovane
besibekela ubunqunu bukayise ukuze ubuse babo ubuze babo babubheka emumva abaze babona ubunqunu bukayise. 24 uNoah waphaphama ekudakweni, alalelana ekudakweni. Ayikho into ezokudaka ngaphandle kotshwala. Waphaphama ekudakweni weza lokhu abikwenzile kuye indodana yakhe encane. Wathi makaqalekiswe uKhanani abe isigcila sezigcila kubafowabo. Wathi futhi ubusisiwe uJehova uNkulunkulu kaShemi uKhanani abe isigcila sabo. uNkulunkulu amandisele uJafet ahlale ematendeni kaShemi uKhanani abe isigcila. Yayibona ke indaba yotshwala yazi mawuyifunda lencwadi Mfundisi uyifunda bese uyabona ukuthi uyabona nezinqumo ngesinye isikhathi ezithathwa abantu bephuzile ubuye ungaqondi noma uNoah kwakwenza utshwala noma kwakwenzani ngoba uthi mawulapha ku verse 22 ithi uhamu uyise kaKhanani wabona ubunqunu bukayise watshela abafowabo bobabili bengaphandle. Now uma esephaphama uNoah lapha ya akasaqalekisa uhamu lokhu uyena owenza icala uqalekisa indodana kaHamu uKhanani kuze kufike lapho nje ukuthi kuze ingane yaze yotshela abafowabo kwazi uyena obedakiwe useqalekisa inzalo yakhe isizukulwane sakhe ngento eyenziwe uyena la edakotshwala usiqalekisa sikhona sesiphila sesiphila ke ngifundele incwadi ngoba ngiyacabanga ukuthi cishe ukuthi iyona lengane ayimlethela utshwala ukuletha utshwala unika umuntu awuphuzile isono ukuphuzisa umuntu Habakuki 2 verse 15 ngathi sofika ku 16 noma 17 woko umphuzisa umngani wakhe axube nokufutheka amdakise ukuze abuke ubunqunu bakhe la cishe ukuthi lengane iqalekiswa nje cishe ukuthi iyona eyayinenhloso angazi kahle uyayibona le ndaba oyithinta Mfundisi lapha Habakuki iyona eqeda isizwe namhlanje sethu lento ukuthi insizwa ziyahamba ithengela abantu besifazana utshwala ngoba ifuna ukubona ubunqunu babo nakho kuyaphingwana sithi siza sihamba la emgaqweni uyayibona into esemgaqweni izingane zamantombazana njengoba sifika nje manje ziphuziswa ubani ziyathengelwa manje umuntu okuyena osathane yilo othenga utshwala ayophuzisa lezi ngane ezinye ishiye sifunde emaphepheni kuthiwa izingane zishe nendlu kushiwo unini eyodako ngoba bekhona loyo mphuzisi waphuma endlini wahamba wayomphuzisa nje ufuna ubunqunu bakhe indaba ilapho kulento yotshwala ingakho uShembe wabuhlaba wabhlikiza ngoba ayikho isizwe esingakhe utshwala namabhunu ayeyazi le ndaba kukhona into yakenzeka kuqala ize yavalwa nje ko Cape Town kulaba ababesebenza emasimini amagrebhisi lapha kwakhiwa amawayini eCape Town kwakuthiwa idop system yamabhunu ayithi mayikholela bese kunikeza notshwala asebenze lapha amakhalathi asebenze bese enikezwa leyo madlana encane bese holelwa ngotshwala kokunye ayithi bayazi utshwala bayangenana uzube yilento ekuthiwa i-addict yotshwala ube alcoholic so buzongena utshwala ngalendlela ukuthi uzogcina ungasalindi ukuthi leyo kudla izogcina nayithi akwanelile lokho engiphiwe kona ngithenga angithi ke usuyaqala baqala bakukoleta yafika isikhathi sokuthi bahola imali phela sekubanjwa le yamali yotshwala lo bathi ukukoleta manje phakathi nenyanga ukuze ukwazi ukuthi uphuze ngoba utshwala buyangenana kahle kwafika futhi amabhune apartheid abuka lesizwe lesiNorman uyakhumbula wena Mfundisi ukuthi uGologo nani umuntu omnyama bengangena ebhodle bengangena ebhodle store beberojwa abafana amakhalathi
athi buyisa la afaka amanzi ebhodleleni amunye omuntu wafaka iti elibovu wacabanga ukuthi ugoloko agijimanga mefe ekhaya ubiza abafowabo uthozana isiphuze uyathela ngesikhathi ethela uthi abafowabo hayi inhloboni kagoloko yile nto yabafazi ukuthi uyiti angithi amabhunu ayifuna sibufune uthwa nje obavala ukuthi nina abantu abamnyama anizovunyelwa ukuthi nibuthenga angithi abantu abamnyama bengavunyelwa kuba ngathi ilungelo kuyinto ephezulu utshwala into yabantu abaphezulu utshwala into yayiphuzwa mazimtiti mofika kumazimtiti nje uyazi ukuthi abantu abaphambili so umuntu ngaso sonke isikhathi uhlale kulangazelele naye ukuthi naye afane namazimtiti afane nabantu abaphezulu ukuze akwazi ukuthi naye aphuze ugoloko bayifaka le yabona umuntu isikhathi encincisha into ufuna uyifune uzwe intshontshe ngoba manje uyayibona ukuthi lento ibalekile kwahamba wase bakhulula abantu abamnyama uhulumeni wamabhunu wathi mayibakhulula aphuzani nidakwe wayesebakhela amabhiya holi kwakhiwa amatshe kwathiwa kunamatshe nanka akasika amasho nanke emngeni ngale ngasenkwaleni phose bridge kwakhiwa amatshe kwabe sekusukile ke lokho hayi ke bangena abantu kulento yotshwala babona buyinto ebalekile yaqala lapho ke imndeni kwahluleka amakhosikazi bothi imizi yadilile amakhosikazi ahloma amakhosikazi aphathe induku eyoqeda utshwala ngoba abantu besimame labo ukuthi abangahlonishwa bake basebenza befuna ukuqeda utshwala ngoba abantu umuntu esayicamela okhambeni engasayi ekhaya indoda isibuya emsebenzini iqale ebeer hall ngaphambi kokuthi iye ekhaya iyafika ekhaya isidakiwe ayisaphethe kwale grocer isiphinde yantshontsho noma yayilahle endleleni isidako utshwala kwase kuyisystem le yokuhlakaza imndeni ngoba into ebalekile ukuhlakaza uma uqale wabulala umuntu uthi umzwa wakhe embuli ukulimala kwengqondo ukulimala komuntu ukulimala komndeni ukulimala komphakathi ukulimala kwesizwe so kufanele ngiqale ngibulala umuntu ingqondo amabhunu abulala umuntu ingqondo amtshela ukuthi utshwala into ebalekile umuntu wafuna ngenkani utshwala kanti utshwala uzothi mase ebutholile bese buyamlimaza yena kuqala uthe mase ebulimaze yena wayolimaza umndeni wakhe kuthe mase kulimala umndeni emva kwalokho kwase kulimalani umphakathi wonke njengoba sibuka namhlanje umphakathi ethi limele linyazo utshwala njengoba sekulimala umphakathi sekulimale isizwe sonke namhlanje ke asabulawa amabhunu sesibulalana sodwa lezi zinto ekuthiwa kwakhiwa izinto manje isabizwa nangama tavern ekuthiwa ama lounge ama lifestyle lounge ukuze uyibone lento uthi ibalekile uma ungena lifestyle lounge ungena endaweni ebaleke kabi kukhona indawo ekuthiwa ama VIP section mfoka Mwandla nawe ukhona upikiwe namhlanje le ndaba esikhuluma ngayo iyotshwala njengoba sicaphune lencwadi uthini wena ngibonga ithuba ngibingelele kwinanda FM ngibingelela abalaleli ngibingelela amaNazaretha umhlaba wonke ngibingelele ne South Africa yonke uSandile Mwandla lo cha njoba usho nje uThabo lezi indawo zakhela ukuthi zehehe yabo so fanele kushintshwe negama njengoba wadi usho nje mina ngathi ngikhula kwakusathiwa ama bottle store njengoba kuthiwa ama beer halls nje yabo igama liloke lishintsha kodwa utshwala bushintshi bona and nemthelela yatshwala ishintsha yabo so kuthiwa ngeke ngabheka ezinye incwadi kuthiwa igama lithi alcohol igama lithi social drug yezwe indlela elibeka it's a social drug i-drug eligunyaziwe yes eligunyaziwe abeze science bathi ethanol so liqhamuka igama lithi alcohol it's an Arabic term igama eliqhamuka eArabini uma belihlakaza abahlakaniphile bathi it alcohol
noma bathi alcohol alcohol yes ngiyabonga ngisiza lapha manje is Arab angcwele kusona kodwa ke lakhiwa amagama amabili alcohol no alcohol which means body eating spirit yabo so njobo spirit khuluma ngemoya yes ama spirits so babe balibiza ukuthi ibhuzi mebelitsakisa ngemelika la yes ukuze lihehe ngoba yonke lento enzela ukuthi ihehe so labo ngqondo abasiphethe bayabathanda ukuthi basidrive and utshwala yona ndlela abasibambe ngayo kakhulu njoba desha uThabo uthi akusali abasasishaye manje ngezikhali lezo oyibonayo sishawa ngezikhali manje njengabe utshwala isikhali njoba desha uThabo nomfundisi esibulala isizwe yabo yehlisa bathi yehlisa ilento ubungcwele bakho bathi vibration ngalibiza ubungcwele ngoba umuntu nomuntu uzalwe enobungcwele bakhe kodwa uma ilimaza umoya kaNkulunkulu yawehlisa ngalo moya okuwona ibulala ispirit sikaNkulunkulu ngale spirit sawo esidlinyana yebo baba yenza ukuthi manje ungaconnect nomoya kaNkulunkulu okuwona umoya kaNkulunkulu esiphila ngawo so manje ugcina usuphila ngotshwala kanti ngangezwe ku social media nje bade khuluma uThabo nge social media khona kwayichaza lento ngokwemoya uthi uma uyihlanganisa kakhulu nezenjabulo kakhulukazi lama spirit lawa asuke efana nokuthi idokodo leli elisikhuluma ngalo esaliphiwa uJehova lama spirit ayathanda ukula hijacker so ukuphuza utshwala kuvula amasango yes ukuthi le moya ikwazi ukungena bathi mabeyichaza belungu bathi ufana njengomuntu ophethe ibhodi kubo the airport umuzohlangatsheza ukuthi kuye khona umuntu omekize ukuhlangabeza enamagama ethu uyaphatha igama lakho kuleyo airport leyo ezosho ukuthi mina sibani ngizohlangabeza usibani wasibani so nawe ukuphuza usukufana nokuthi uphakamisa leli bhodi emoyeni esuke izulazula la ezweni nasemkhathini ukuthi wozani moya uthi mayichaza ke lo mama uthi uma uyinsizwa uphuza uvumela le moya lena ukuthi ikungene kakhulukazi esifazane ebese izibonela umkhwenyana kuwena esimama izibonela umakoti uwembathwa izithunzi lezo zothi uma usuthi ngempela usuyayimisela ukuthi manje usufuna ukungena emendweni noma ufuna ukungena emshadweni kungenzeki ngoba zona le moya sikhathi ungena etshwaleni ithatha indawo then uzoba nezinkinga ugcina umuntu engazuthi awunanhlanhla nje badesha uThabo ngoba unciphisa amathuba akho bathini ngokuphuthuma nje Thabo kuthiwa iWorld Health Organization labathi WHO lekade isitshela ngemjovo ithi ngonyaka emhlabeni jikelele kushona abantu abawu 3.3 million le report yaphuma ngo2014 imagine ngo2014 kushona abantu abawu 3.3 million ngonyaka umhlaba wonke ebulawa utshwala nemthelela yatshwala nje badesha uThabo ukuthi izifo zotshwala yes so idokodo liyalimala njengoba kuthiwa singaphuza utshwala limala kanjani okay so le industry lena njengoba badesha uThabo izimboni eziningi ziyaceba ngabo utshwala ngokuthi zisenze sibuthande and bugcine manje njengoba kuthiwa it's social drug uma sesibuthandile lo tshwala lobu sesihukekile kubona asisakwazi ukuphuma ngoba abantu bazibahamba ama rehabilitation center ngoba befuna ukuthi bakhiphe utshwala lobo bungasaphumi akho umuntu wafakayo kodwa kuyena akekho wakufakayo mase kukhishwa kufuna ukukhishwe kanzima imali futhi leyo khona ohlomlayo ngokukudayisela khona ohlomlayo futhi ngokukhipha kwena mfokamandla sizobuya ngale ngoba sisazothi xinti esihlabelelweni namhla ngithelile bese sibuya ngale kodwa sizobuya siqhubeke nayo ngoba lento ifana nomthakathi inyanga mthakathi efika ifake umuthi emthonjeni
bese kugula bonke abantu bese bebuya bezolashwa yona sibuya futhi hayi mina ngiyayazi lento ukhona umuntu into enganisiza ngayo ukuze nikwazi ukuthi nilapheke kanti iyona efake lo muthi semukena lento ifika ifakwe kubantu bese futhi bona laba abayifakile bethi soyilapha futhi lento engiyibuza ngo COVID-19 uthi COVID-19 ukube babe sithanda laba bako babe ngaboni ngani isifo esidalo utshwala ngaleso sikhathi buqala ukuthi COVID-19 ayilutho kunotshwala ngoba iCovid ukugulela endlini utshwala bukhipha endlini uyogula uwedwa and noma akhothanda ungaphuzi nje bade nisho nje babumfundisi noThabo buya affect ngoba kodwa ke ngenxa yokuthi uThabo ke ubesathi okay ke sithi qinti na ngathi impela sithi nje qinti bese sibuya siqhubeke nayo indaba sihlabelelo sethu zwele sithi juqu esikhaleni sisenza kamnandi kanje angazi ke angazi kwenzekeni la kodwa ke into zakhona ke akukho singakwenza imoya usathinta nje Thabo ngani uma ngangivumelene ngaye ngeza inkosi ilanga iqinisa amaNazaretha ithi ningazoni ningoniwa ningavumeli nezinhliziyo zenu zinonise ithi ngizwe bethi abantu kusho inkosi ilanga bethi imali iyimpande yesono ithi kodwa yona ngangikhona ungacela uyibeke utshwala buyimpande yazo zonke izona ezikhona emhlabeni kuhloye ngoba kusho umuntu omdala sasikhona ngaphakathi eparadise nazo ekuphakameni ngiyabonga bomfundisi ungilekele ndoda manje usuthola ukuthi khona isidokfela zabo utshwala sisizwe silimele kangaka ukuthi sekhona isidokfela ngithuke mangase ngibone namaNazaretha edlala ngendlela esekwenzeka ngayo ayidlala amabhizinisi nje ngithi akhona amabhizinisi uthola ukuthi uNazaretha mfundisi uvumelene ukuthi uhwebe ngotshwala nangogwayi bese ngifundile la lento isho khona uhamba kukithusho lokho uthi uhamba kukithi 15 to 16 angifundanga wonke umphuzisa umngani wakhe afake wakhe axube nokufutheka amdakise ukuze abone umnqunu bakhe uthi ku16 uyakusuthiswa ngehlazo esikhundleni senkazimulo uma uphuzisa umngani wakho uphuze nawe wambule ijwabu indebe yesandla sakho sokunene sikaNkuluNkulu ibisisichi ichithelwe kuwena uma uphuze uma uyiNazaretha awuvumele ukudayisa utshwala ngenye indlela awuvunyelwe kwakubenza uyabona khona into engikhumbulayo la ukuze ngidedele ubaba Mwandla aqhubeke isihlabelelo samaNazaretha 148 yes sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphunge elihle makabonge uJehova kunezinto ezimbili la okufuna uyilalela landela uphunge elihle ngoba sifuna ukuzuza iphunga lakhe right ngelinye ilanga sidlula lapha NCP lapha emngeni kunendawo lapho ngisizwele indaba kaphungelisi lapha Road House ithi ingane eyikwazi kwanuka ubaba ke la izokunuka kunuka insipho kunuka insipho manje na ke uthi uShembe sisandinda sihambe siphuza wasimisa ngesikhathi usimisa ngesikhathi sima inhloso ethu kwabo kulandela uphungelihle iphunga lotshwala kuthiwa lingcolisa ispirit usho njalo yes ngcolisa ispirit ke nje uShembe wemaphi lo wakho wemaphi le nto uthi ngcolisa ispirit ngoba uthi asilandele uphungelihle simlandele kahle singaphuzi baba Mwandla ngicabanga ukuthi khona obuqhubeka nakho njengoba kusagijima nayo mfundisi ayigcini nje ungcolisa umoya nenyama liyayingcolisa bese liyenza ibebuthaka andike ubuthaka benyama bebuholela ebuthakeni bomoya
ungena kalula kwesinye isikhathi ungene ungaboni njengoba kade nichaza nje ukuthi na imibhalo le yabahwebi iya isikhohlisa khona enye article engiyiphethe la nje ubunike nayithinta nje indaba yo kukhona inhlobo ekuthiwa non-alcoholic de-alcoholized and alcohol-free drinks. So manje leyo nto njo bengithi ngiyalapho ngifuna ukuyibeka ngesizulu ukuthi ithi leli wayini alinabo utshwala baba ngiyibeka ngesizulu yebo cha uyichaza kahle ukuze sizwe kahle sonke ukuthi sikhuluma ngani cha ngiyabonga Thabo kukhona ke kule information bathi non-alcoholic noma utshwala ngiyibeka kanjani Thabo ukuthi utshwala obungenatshwala engenasidakamizwa iwayini elingenabo elingadakali yes lembhalo ke lena ke iyithi 0.5 alcohol by volume so uyabona abathi abuku utshwala kodwa bukhona okusho ukuthi uma kuthiwa non-alcoholic kusekuno 0.5 alcohol by volume yes bukhona utshwala kodwa kubhalwa amagama amancane ukuze wena unganaka and lento izokungena kancane bukhona kancane nabo ke sabuzongena kancane hayi ukuthi abukho bukhona kancane lento oyishoyo ifana nalento ekuthiwa kune cold drink sugar free yebo ayikho leyo nto usukukhona ushukela yes and ngizwe futhi bathi ngathi uyingozi kakhulu loyo kunalono kunalesiphuzo esithi sinoshukela so yes so uyabona ukuthi abahwebi bayakwazi ukuyintshontsha ingqondo yakho kodwa bebekudonsele uphatha yes uzobonakala manje usumuntu ongayibona ubungozi utshwaleni ngoba uzongena kancane isho njalo inkosila ngithi ithi demon lingitshontsha kancane uthi noma ukhuzwa lithi lona hayi lokho akunankinga lokho uShembe lo thenza lokho kanti sokuyiwona umoya usukubambile cha mengena ke eyintweni noma uyimba noma imbangela zezifo edala utshwala ziningi emzimbeni ngoba ngibona isikhathi ubuchopho nje yes bomuntu uyalinyazwa utshwala imthelela yatshwala ile ngiqale ngathi yasho umzwakho kwathi ukulimala kwengqondo into ekuliwa nayo ingqondo isitha silwa nengqondo ngoba ingqondo phela iye kwenza ukuthi uthathe izinqumo yes so manje uma silimela ingqondo isizoqalekela utshwala lesikhathi buqalekela kulimala ke la ibuchosheni ama brain cells yes la ukujula kokucabanga kukhona ngathi nehlo lesithathu ligcina lithintekile ngeke ngathinteki eluyilona lixhumanisa ke nomdali so manje ukulimala kwalawo ma brain cells bathi akubuyiseleki noma akukho reversible yes kade uthinta indaba abantu besimame Thabo kuhamba kuze kuthinte nenzalo yes kulimaza ngisho inzalo so ukungena kwathi besimame eziphuzweni ezidakayo utshwaleni kulimaza inzalo ngoba angithi manje lama lifestyle asintshontsha sisebancane sitshela ukuthi thina siku entertainment hayi manje the sport yabo manje kuthiwa isport ngala ientertainment ngala kodwa umuntu uyabheka labo nxantathu laba noma lemxhantela inotshwala kodwa phakathi yes nabaqhasi bakhona kuneqhawe nje leli kuthiwa uHashim Amla engilihlonipha lapha kumele ubusulumane le cricket yebo le cricket lathi lona ngeke lize likhangise ngotshwala ejezini la thina amaNazaretha iyayibuza inkosila ukuthi thina siyobulwela kanjani uNazaretha kodwa ke ngigijima nje uHashim Amla inkolo yobusulumane wayimela noma iqembu lonke lixhaswe inkampani yotshwala yena wathi
cha uzohluka yedwa nje mina empela ngamane engadlali kwaleyo cricket uma kuzofanele enekhona bemdinga bancamela ukuthi uma kuzofanele amaNazaretha athi hayi wathi uShembe soyihlonipha imithetho yabaqashi bethu imisebenzi nemithetho noma akuthiwa neNkulunkulu kuthiwa hayi wathi uShembe kudlalwa ngoShembe wathi uShembe uma njengoba nihleli la yehla ingilosi niyibuka ithi hayi ngiyangibona ngivele ezulwini uthe uNkulunkulu angizonitshela ukuthi seningaphuza uTshwala nakhona nami ngishiye ukuyaphuza kusho ingilosi niyibuka ngamehlo wathi ningaphuzi manje umuntu wasemhlabeni soyekelani kumphikisa manje ithi ngisho ukuthi uNkulunkulu uyaphuza nina kodwa nina ningaphuza uTshwala nami manje ngibona sengidakiwa nongikhipha la ekhaya kusho umnikazi okukholwa ake sifunde la bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga uJehova sithe ekuqaleni u4 lo sithe ekuqaleni 1 sisandinda wasimisa sabashiya bephuza manje na ke uma ngokubashiya bephuza bahamba bangena emzini oyingcwele right ngifuna ukukhuluma indaba ukuthi ngibabuyisele ekhaya uma sibakhumbula ngoba akukubi ukubakhumbula asibambe Mfundisi sizogcina ngayo naku sesifaka utshwala phela akayiqedele Mwandla ngoba ibalekile le angifuni izosuka isale ngiyaye ngasali kanti inde nayo inde ngesingayo wona umsebenzi mkhulu kade nishilo ukuthi isikhathi sincane cha mesigijima ngenzala abantu okuyiyona phela ephethe isizwe ngoba ngale kwa isizwe ngeke siqhubeke uma kulimala inzala abantu mebesho lana bathi ngisho umuntu ezithwele kuyingozi kabi ukuphuza ngoba kulimala ngisho umntwana lo soyengakazali kulimala naye inzalo kumuntu wesimame ukubabone bethi hayi ukhulelwa akaphuza uTshwala ngoba ukhulela alinda 9 months ukalele ka 9 months yobuya phindele kanti akaboni vele bukhona ngaphakathi kwisystem yakhe hamba nafo kaMwandla ngisho amasosha omzimba lekuthiwa immune system iyakhandleka naye uma umuntu ocwile einkambeni ngisho amathambo angithi umzimba siyazi ukuthi umzimba uyayikhanda impilo yakho yonke uyazivuselela umzimba kodwa uma uphuza umzimba uyalimala bese sibhekana na kwinhliziyo namaphaphu circulatory system yeyilimali naye iba kwi risk gcina usunezifo zenhliziyo kulimala ngisho isystem lokugaya ukudla kuthiwa digestive system amathumba besakwazi ukudonsa kahle umsoco ngoba ayashiswa yilotshwala lobo kulimala ngisho central nervous system exhumanisa umzimba nengqondo lapho kusho ukuthi imthambo leyo noma ama nerves ugcina manje ulethe sikhuluma ngayo ukuthi alcohol uphuza ukuze kufike la khona engathi khona usabole kuthiwa blackout akhona abanye babe nanto ekuthiwa ama hallucinations athi umuntu angazange ukuthi kwayisuke kanjani athi umuntu angazange ukuthi usuke blackoutiwe and mebechaza laba bazi kangcono bathi imoya isuke isikudrive idokodo lisuke usuvulela ukuthi lingene noma yiphi inhlobo yemoya iyona le sikwenzisa yonke lento ngoba ukudlengula kweingane kuyenzeka ukudlengula kweingane abantu abaningi abadlengula ingane ina 2 months usuke edlelento abantu ababulala abantu besifazana ithi inkosi ilanga wafika edakiwe wafika walala utheme phapha amaphakathi nobusuku wathinta into eyinyama eceleni kwakhe wayeseyakhohle ukuthi unonkosikazi wathatha umese wamnquma ngoba wayifuna inyama wamnquma wamthatha wamfaka ebhodweni same time wampheka khona ebusuku uvusa abafowabo usadakiwe uthi vukani sidle ngihlabile mebefika ebhodweni ukuthi uyakhishwa ubulala unkosikazi wakhe ungene umoya yamazimzimu abantu baze bayohlola ingqondo after isigameko kodwa bengayibheki imbangela impande njengoba kadesho njengoba umfundisi uthi athi inkosi ngiyabona nithi imali impandeso mina ngithi uTshwala impandeso zonke izono ngomuntu uthi sewenzile umonakalo bese eyohlolwa kuthiwe manje yini edala ukuthi azenze isigameko esingaka
ngisho kuthiwa nabancelisayo nabo kakhulukazi kubantu abasuke sebencelisa utshwala bulungile. So ngingakhuluma nangecancer Thabo kuningi nje. Dementia lezifo zengqondo. Nangesibindi baba isibindi kasali ngoba kuthiwa umuntu seselela ucwezana lesibindi. Kanti isibindi sisebenza umsebenzi omkhulu isibindi. Sokuhlanza igazi. Sokuhlanza igazi baba. Ilist nje yindi list yabantu abalindi ibindi ngenxa ukuthi isibindi sakho umuntu sesiphelile siqedwe utshwala uyasigcilaza sikhathi uyabona lento iyahambisana ngoba uboyibuka ngiye ngikhulume kwezinye inhlelo lama ngikhuluma sikhuluma kakhulu ngenyama njengoba wabona amarasta edla amaveji ngaze ngasho athi mina umuntu awangitshela ukuthi ukwafica irasta eclinic uthi ulifice ni rasta eclinic amarasta wayidla inyama inyama into ethatha up to 3 days ukugayeka kwisystem yomuntu ngaphakathi khona umuntu namhlanje uthi yena mina angikwazi ukudla okungenanyama now iyasibilaza inyama isibindi alright yidla inyama eqaleni inyama kade idliwa kodwa into adidliwa makuhlatshwe kabani ehlambe ngolesihlanu ifika nobaba mayiholile afike nenyama noma ngokuphela kwenyanga futhi abantu bebengahlabi kanje ngoba bezingekho lezangoma ezigcwele sekuhlatshwa every weekend kuyahlatshwa nje kuyisodla inyama sekuthiwa kucophoza sawuthi bebengekho oshisa nyama now uma lento bayibuka ngempela ukuthi ngendlela eyakhiwe ngayo ukuthi limaza umuntu la khona utshwala khona inyama lezi zinto zombili zigcilaza isibindi zombili lezi ubona abantu namhlanje umuntu mncane njengoba siba ngaka nje Mfundisi ngomzimba kodwa isisu singaka udla into engagayeki inyama every day ukashisa inyama izoso uthi mayibhekele uyambona mncane athi mathi yaphenduka isisu singaka angithi agayeki lento esesiswini nale nyama ayidlayo ayiphelele kube ninyama wakwa izinkomo kuthiwa ithatha unyaka isikhulile siyadliwa inkukhu yakhona ethatha u2 weeks isiyadliwa engakwazi ukuhamba isindo umzimba ikithi ihamba kwayona isindo umzimba umuntu odla lezi inkukhu ophila ngazo every day kwayena usuka la ashaya amagxatha amabili amathathu usiyabokozela yini ilento le ejovwe ngayo ekhuliswe ngayo ingane ezidla lokudla lokhu lezi inyama lezi ithina 12 years amabele asegcwele isifuba isithombile ingane ino 9 years ezinye ngizwe isimanga izolo ukuthi ezinye ngo6 years ingane ithombile wakwayibona phi into enjalo ukudla imthelela yokudla lokudla lokho kanti okunye ukudla nje ukukhuluma nje Thabo bunayo alcohol njengamakhekhe athize nje yabona lawo imishado esiyokwenza ukuthi ingaboni nathi saMaNazaretha sesiyenza lemishado lesiwathenge lamakhekhe anotshwala phakathi kusasa siyajuka ukuthi nangento siyigcobayo Thabo utshwala bukhona utshwala bukhona yonke indawo kuba utshwala kwafakwa ingulube izinto lezi engafundisi ukuthi ngiyawathanda amaSulumane ngoba ayabhekelelana into yabese iyabhala ifakwe isigxivizo sayo lenhlangano yabo ukuthi ihalal ngoba kunenhlangano ebabhekelelayo ukuthi lokhu kunengulube thina ngeke sikwazi ukukusebenzisa kubuyisela eceleni uma futhi behluleka ukukuthola lokhu ongenayo lento abangayidingi bayazakhela bavele babe namafema abo uthi hayi sizosakhela amaNazaretha labo science abangaka abakhona osomabhizinisi ososayensi yini le ebambili ukuthi ososcience bakhulume nalabo abanemali amaNazaretha azakhele izinto zawo ezihlambulukile mfoka Mwandla angazi noma ubusuqedile lapho sengiqedile ngiyabonga ithuba kuningi Thabo mhlawumbe ithuba sobe silithole ngesinye isikhathi sizobe siqhubeka Mfundisi la ubungena khona ngibonile ukuthi angifuni lesithi xinti ngoba ithinta nabantu abangasekho izohamba izifike lapho ngoba sikhuluma ngale dokotela uMwandla besachaza izinto ezenziwa utshwala kuleli dokotela usaphila nemthelela yakhona ngokwesayensi ikakhulukazi nakoze ngezempilo nje bese ke ake sizwe uqedele isihlabelelo lesi ngoba ngisibonile ukuthi khona la siyakhona sisiqale futhi eqaleni sisandinda wasimisa sabashiya bephuza ayikho into okuthiwa sabashiya bephuza utshwala samlandela uphunga elihle makabonga uJehova yini edala kungena iphunga elihle ingoba kade siphuma
entweni besidle ebinephungelibi athe uMwandla mekhuluma lapha ngabe science kwathiwa ingcolisa umzimba ingcolisa nespirit sikaNkulunkulu. Yes. Manje na ke umisingenile kuwena ingakho umuntu umedakiwe uzwe ethi ngibanjwe yipoki ngiyibone sengisendaweni ukuthi athi udlala ufuqana kanti utshwala le ipoki mudakiwe imoya emibi khona insizwa yakithi noma ngakhuluma kabi yayijwayele ukuyixoxa lento yayijwayele ukuthi miqhamuke eThekwini njalo ibambeke kodwa wabothi yayibambeka nje abanye bayade behla nayo bengadakiwe boze bafike emakhaya kodwa nobudakiwe imoya emibi izambamba asiqhubekeke nanamuhla basabanjiwe abagcinela ubumnyama bakhululekile ababizweyo makabonga uJehova siyazidinga ezokubonga thina ababizweyo sasabela simbonga uDumsekayo makabonga uJehova bamenyeziwe emathuneni ngoba sesilandela uphungelile. Yes. Right ke bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga bangena emzini oyingcwele ngoba singesenalo iphunga elibiza imoya emibi elibiza imoya yabantu abangafikile ezulwini ngoba imvamisa yalabantu okuthiwa baqhamuka ngo 3 4 5 ekseni sebehamba kuthiwa nangu umuntu ngibona umuntu ongabona ukuthi uphelaphi likhalile iqhude lamtshela athi hey we umuntu ongafika ngezulwini vuka wangavuka lakhala lesibili wangavuka elesithathu lasethi lalela ke awusakwazi ukushintsha umuyele emoyeni manje uzohlala enyameni bazokubona hlangane naye hamba kodwa lento izobonwa kakhulu abantu abanephunga elimbi babone emoya emibi babona imoya emibi ithi ke miqhubeka ithi bamenyeziwe emathuneni sebephumile sibabonile bangenile emzini oyingcwele makabonga uJehova sihlawulelwe ngokukholwa oba bethu bafile emandulo avulekile amathuna makabonga uJehova avulwe yini amathuna obaba mkhulu bethu avule ukuthi thina sesilandela uphungelihle laseliyangena kuthina leli iphunga manje na ke uma labo baba mkhulu sebengena emzini oyingcwele sesothi mesithi hey namhlanje ngizwa ngikhumbula ubaba eke sibe nedili sokhuluma sizokhuluma ngemisebenzi emihle ayeyenza ekhaya mase senza utshwala ke la sibe sesalandela uphungelihle odalela ithi malinuka leli iphunga bavuka emathuneni mase senza utshwala sesibufaka la bazasondela kanjani nayo ke indaba ngangezwe omunye ekhuluma enye into wathi ibandla lamaNazaretha linje kungenxa kaShembe ubaba mkhulu ngoba walahla amasiko wayengasabugayina notshwala kanti kuyisiko ukuthi ngaxa ukuthi hayibo uShembe kanti wayithunywa abantu abangasekho noma wayithunywa uNkulunkulu ngoba kuthiwa wayengasazenza izinto ezenziwa yingakho ke namhlanje amaNazaretha egaya utshwala ngoba athi uShembe wayidukile yingakho kunje so ngenye indlela wona ase corrector imfundiso ikaShembe zokuthi utshwala bungaphuzi ukuze alungelwe izinto sekufanele agaye ngoba kuyisiko lokho uma engakwenzi lokho azabe senkingeni wathi omunye sasimile ndisikhuluma wathi yabona amakhosana lenda ngoba uyidingidwe lento nako 23 wona kungale kudingidwe indaba yotshwala intathu esobala ayidingidwa lento ayidingi nje kunikwa ngisho iplatform nje ukuthi izikhulunywe utshwala phuzo done finish abenziwa awuthinti moNazaretha wathi hey mina ngathi ngilele ebusuku ngaphupha kwafika umkhulu wathi angazi wayegulelwa ingane noma into enjani wasethi angenze ukhambana bese ngithatha inkomishi ngiyiphuzise ingane izusini nangempela uthi wabugaya utshwala uthi hayi maNazaretha khona into ekufanele uyenze ungatsheli umuntu wabugaya mase ebugayile wathatha inkomishi wayiphuzisa ingane yavuka ingane yaphila now
wayazi ngani ukuthi uyisemkhulu loyo ngoba kwangenzeka ukuba umoya omubi ufikile umoya omubi wayishintsha wazenza uyisemkhulu manje yena usethi sekuyisemkhulu loyo uthi akagaya utshwala. So yizo zonke izinto lezi ezenza amaNazaretha ayibone esekwazi ukucorrecta izinto ezenziwa uShembe. Nathi Thabo nje busasho nje sesifana ukuthi sesinama affection ngoba lento yatshwala ngempela ku23 igcina manje ingasena sisombululo kuhlukana phakathi kube khona abagayayo kube khona abangagayi sesicishe sifana nepolitiki sesinama affection kune faction yatshwala kune faction ephikisana notshwala ubumthetho umile le ndaba yamaphupho iyahlupha kakhulu ngoba ngazi noma bayazi nichaza ukuthini ke sifunde la umthandazo wokulala lapha ku35 ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uboyiphatha kahle indlolala kuyo ukuze uJehova angagcina ukukuza kuwe ngeyiphupho manje na ke uyiphathwa kahle kanjani indlu iphathwa kahle kanjani indlu wazi kanjani manje ukuthi ngoba uJehova mase ecuna ukukuza kuwe ngeyiphupho ungayiphethe kahle indlu ubani osezofika kuwalethi iphupho omubi usengayiletha manje ingilozi yakhe ezothi phuzisa ingane ukuze iphile ibisi yaphila lengane isiphila enyameni kuphela kodwa umphefumulo ufile ngoba isidla utshwala obubulala umoya obungcolisa ithempeli likaNkuluNkulu. Kunjalo mfundisi kunencwadi engiyifunayo la yabaseKorinte besibili u11:14 ivesi la khona ngithi ngiyivula la ngoba leli libuye libonakale kangcono abaseKorinte besibili bese iba 11:14 mhlawumbe ngizosheshe ngiyithole la angazi noma uyithola imfundisi ngisalwa nayo abaseKorinte nami ngikhohlwa amehlami lezi zinto zithi buye hambe kancane sithi sithembise naye ngiyayithola abaseKorinte besibili 11 abaseKorinte besibili 11:14 nakho sengitholile akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya uthi inkosi ilanga uyafika kumina azotshele kumjiva ithi inkosi ilanga uyafika kumina azotshele kumjiva angicela ukuyiphinda lencwadi ngoba khona inkinobho ethintekile la hlamba izwakalanga kahle ithi lencwadi abaseKorinto besibili 11 verse 14 akumangalisi ngokuba uSathane uqobo uziguqula ingilosi yokukhanya lo othi kwafika uyisemkhulu amtshela ukuthi akagaya utshwala wazi ngani kwakuyisemkhulu ngoba uyakwazi uSathane ukufika bese zenza uyihlo omkhulu bese ethi mina usibanibani uyihlo omkhulu noma avela afane naye uvela umbona njengoba ithi inkosi ilanga ufika kumina athi lento yenye kulona ithi ningiphuphile uyafika kumina afika aboleka umjiva ngimnike awudlulele na ku15 bese yafika bese yavuka umuntu ekuseni athi mina ngiphupha inkosi yasekuphakameni ithe yathi angigaya utshwala bekusho inkosi yona uqobo ephusheni ngoba indaba amaphupho kanti ubetshele kumjiva bengena iyasho lencwadi uthi adlulele ku15 awudlulele ku15 ngibona ukuthi uyakhuluma nawe ngakho akuyinto enkulu uma nezikhonzi zakhe ziziguqula izikhonzi zokulunga nansi indaba ezikuphela kwaze kuyakuba njengokwemisebenzi yazo amen nansi indaba manje kukhona nezisebenzi kukhona incwadi engishile thunywayo ngasho incwadi ebalekile thunywayo kunezisebenzi zayo thunywayo umfoka Mwandla uthini bengithi leyo ncwadi Thabo mhlambe singayibheka
no isalile njengoba nisho nyamaphupho ngempela nawo abe nomthelelo omningi ekudaleni ukudideka ngeimfundiso zobuNazaretha ngoba manje isikhathi esiningi njobesho uThabo nomfundisi imoya iyazi ukuthi inhliziyo zethu ziseduze nabalele kuthina so manje iye isingene ngalelo nxeba lokuthi mengizenza ukhokho wakhe ngazenza ubaba omkhulu wakhe ngazenza ugogo wakhe kulula ukuthi ngiphushe mina inhloso zami kodwa ngibe ngiqhamuke ngazuthi no ungathuke eyisho njalo inkosi la ngithi imoya emisifuna ukunqoba ithi ngiuShembe ithi ungabuzi lutho ungaphenduli lutho yabo enza nje lokho wena okwenzayo imini uShembe othi enza njalo abantu abaningi babe namajazi amajazi amaningi abathi abanye uwaboniswe elele kuyobe inkinga eningi bakhona phela bafaka imjiva abantu umuntu uhlala naye la esabatheni efake umNazaretha omhlophe kodwa mase sebenza agent ufike ekhaya usefaka embalabala athi hayi lo owengwe lo wabantu abadala seba ama agent unengwe uphinde ube bovu la ubuye ube yelo ngala ubuye ube hlaza akutshela athi no la ingilosi le ethile le akuchazele lembala yakho manje seba ama agent imtshelile lemoya yathi uthunge kanje urepresenta lemoya sisekhona la noma khona okusalile mfundisi akukho kusele baba qhubeka sisaya khona la encwadini encwadi yomncwabo sicaphune khona la ukuthi imithetho evuselelwayo u16 wakhona uthi imithetho le ebhaliwe yalibandla ipage u104 inkinga ukuthi azilingani lezi incwadi yenye kwelinye ipage ngakho ngivele ngacaphuna isihloko ngathi kulesihloko esithi umthetho ovuselelwayo uverse 16 wakhona uthi abantu abaphuzayo utshwala nabaphatha imithi nababhemayo ugwayi nabathengisa ngensangu nabagunda amakhanda nezilevu abavunyelwa ukuhlala endaweni yamakholwa abavunyelwe phakathi kwamaNazaretha imizi kwakhulunywa ngemizi lapho kaShembe uthi mawugunda uvunyelwe ukuthi uhlale la kule mizi bayacelwa baphume emzini kaNkuluNkulu babuyele eceleni abavunyelwe ukuhlala nabantu abahlambulukileyo ekuhlaleni nasekudleni ngisho ukudla akuvunyelwe ukuthi uhlale nomuntu obhemayo ophumayo nophuzayo nogunda ikhanda kusho uShembe uthi abantu abangavunyelwe labo ukuhlangana namaNazaretha manje mfundisi akezidlule la isikhashana sekhona khona incwadi lapho Thabo usabheka incwadi ngingaye ngezinkosi yasekuphameni ngizwe ngabadala obaba njengoba umfundisi besichazela babekhona uthi ngisho ubonakala uhleka phakathi kwabaphuzayo nababhemayo uthi lelo phunga lelo liyanamathela uthi noma usufika phambi kaNkuluNkulu kuthiwa wena ngoba uyiNazaretha iphunga noma kuthiwa wawungaphuzi nje ubusho uThabo noma kuthiwa wawungabhemi kodwa ukubonakala nje uhlanganyela nalabantu yes njengokuthi uhamba iport kanje mekunebhola yabo ube phakathi nawe lapho mekunemicimbi ethize uyiNazaretha ngoba siyeke isabathi khona la sesiphoqele khona ukuthi siyeke isabathi ufuna ukhetha ukuthi uyebholeni noma yesabathini noma usesabathini uthi uphakathi esabathini kodwa umuntu ebefaka ama headphones ulalela ukuthi ibhola linjani ukhona nje la ngesidumbu kodwa kahle akekho la ngenhliziyo ayikho la usho yesabaningi ngenhliziyo bongena igoli yes awucha ukuthi azakhuzo tempelini umuntu anusekhohliwe ukuthi setempelini ngake ngezwe nganye inkosana ekujwayelungile lenkosana ayilungile kakhulu yabo lo muntu nje jwayele inkosana hey khona amankosana nje ayiphethe kahle elungile yasiye emhlanganweni angisazi noma kuJuly noma kwakuJanuary ithe mayibuye emhlanganweni ekhaya sivele igula nje ifika iphuma emhlanganweni mhlawumbe kwaba insuku ezimbili ezintathu yashona hawu ubani into zina emhlanganweni
base beqala abantu bedlinza kushuthi udlisiwe emhlanganweni shuthi bamshayile edokodweni ingane kabani hayi kwanukwana amakhola hayi lensizwa yasibuya ngephupho yabuya komunye abanala isabathi ethempelini la yathi hayi sibani mina ngibulawanga umuntu mina bengisemhlanganweni lapha emhlanganweni kuneyingilosi ezifikayo uma kumhlangano lezi ingilosi ziyahamba la egcekeni uma zike zabona umuntu ezimthandayo ingakho kunale le nyama yempepho esuka ishisela ukuthi abasezulwini badle iphunga leli kube nempepho nalolusi umhlatshelo oshiswa lo mhlatshelo ithi ke ziyahamba zibuka uthi zangibuka zangithanda lase zithi lo engathi singahamba naye singasebenza naye ezulwini uthi zase zingithathe emhlanganweni uthi ngase ngifika uthi kodwa nginenkinga eyodwa njengobula ngicela ungitshelele abakithi bangiyele enkosini bayonginikelela ngoba inkinga yami iyodwa ngithethe ngifike ezulwini ngase ngimiswe into eyodwa kwathiwa mina nginenhlamba hawu ngathi mina hawu selongazizalwa ngaze ngiyithuka inhlamba kwathiwa cha awuzange uyithuka inhlamba kodwa nayi inhlamba la endlebeni zakho ikhona inhlamba ke ayingeni la ho uzethi abawumcelela ke intethelelo ahlanjululwe inhlamba le anayo yabona ngivumela lento ekhulunywa uMwandla njalo ukuthi kunalento le yokuthi ube phakathi kwabantu abenza izinto ongazenzi njengokusebenza phakathi kwesquad nasendaweni eziphithizayo izikwata lezi ziyathanda ukudlalisana ngenhlamba wena bebingelelana ubabona nalabantu bamatekisi banamagama amasha banawo lo mkhuba avele nje athi umuntu edrive itekisi abingelela uza kwabo ngengaka inhlamba akhohle ukuthi ulayishe nathi phakathi esingazwani nenhlamba kuba khona izinto enje kanti leyo nto wena isiyakulimaza isiyakungcolisa njengomNazaretha uyafika lapha uvindwa inhlamba angazange azayithuka kuthiwa cha nayi la endlebeni inhlamba ayingeniki inhlamba la so njengoba ithiwa ngaka kuma social manje angazi ke ngoba isigcwele nasemehlweni uyayifunda uyifaka enhlizweni uyifaka endlebeni yonke ngoba phela uyatype nawe la manje uma athi uShembe lensizwa le yayilungile yabo kwaba ukucazululeka ke kwenkinga yayo ngisho ebandleni nakephi nabasebesolana ngokuthi bamdlisile yasiyaxazululeka inkinga yayo yasiyahamba yokwenza kuthiwa yabuya futhi yabonga yathi sengingenile emzini oyingcwele so ubucayi ke bobuNazaretha lobo mfundisi ilento elikhulu kakhulu ukube siyalalela ukube siyazi ukukholwa kuyini umNazaretha ingabe sikude uShembe wasiqondisa washiya kahle washiya inkonzo kwamahlukana ndlela uma uthatha lokukholwa ngicabanga ukuthi asikhulume kakhulu ngayo ukuthi abantu abangalokhu beyibuza ukuthi sibhajwe sibhajwe ekuthenini asiyenzile inkonzo kwamahlukana ndlela ahlukaniseni la kuthiwa khona awusahambi nebutho uyalibiza uzovalelisa kulona akungalibizika awuzile uzovalelisa ngeke ngisho angikhulume nje uthola umuntu walusa lo muntu alusa weshaya insizwe salusa wawuseyingane ngaleso sikhathi meke wabona insizwe ayiphethe induku uyangena mase kuthiwa khona inhlamba ethukwayo amabuka leza khona naseyicawini angifuni ukuyilinganisa ngoba ngibuya kuzona ngiyilalele manje ngalalela uyabona ngiyathuka ukuthi ngisho ukulalela kuyayingcolisa indlebe manje kangakanani ke wena ozongena phakathi kwabo omunye ungena nje ufake ibheshu lakhe agida ngale mgidini uhamba omunye ubolekisile
ubolekisile ngalo eyalapha emcimbini mhlambe nje ngesabathi ngoba wena uyesabatheni ngiboleka ibheshu lakho uye emcimbini yena ngesabathi uyena ozobe phambili esho lesaga ngaleli ibheshu uvumile kodwa uvumile namhla mina ngithelile ngalishiyile izwe lakithi ilala lapha emahlukana namhla mina ngithelile ngilishiyile izwe lakithi ngingeze ngabuyela emva ngoba sekuseduze ekuphakameni ekuphakameni inhlamba ayikho ekuphakameni inhliziyo enotshwala ayikho uzawungena kanjani ihlobile inyama yami ngemvunulo engaboliyo le mvunulo uShembe azivunise ngayo ongaba ibheshu kube isikotshi kufuna ngeilanga sichaza ukuthi isikotshi saqhamuka kanjani wakhumbula Mfundisi sizoyinotha le ngiyakhumbula khona sekwabuza ukuthi eke sikhuluma indaba yesikotshi ukuthi saqhamuka kanjani siza wayiphakamisa manje kuthiwa ihlobile inyama yami ngemvunulo engaboliyo engathengwa ngagolide nasiliva yayivela kuwe baba bese sithi thina umuntu uma evunule sithi uvunule njengoba uwumzulu masifake lokhuza ethi ngigida nabakithi utshela abantu bavunule ngoba imvunulo le eyavela kubaba uyinika asebevuma ukuthi awugidela Jehova ugidela abakini ugidela abakini wena muyogida laba bakini ababengamfuni lo Shembe ababengamfuni lo Jehova uyabona nje muyogida ethi inkosi yasekuphakameni umgidi umthandazo ethi inkosi yasekuphakameni akothi iluleke enye indoda ethi akothi masekugidwa sekhala kahle ithuluzi usuzizwa nawe ukuthi noma ngashaya ibhodlela ekusalizwa uthi ngaleso sikhathi ke ilona sikhathi leso kofuna ucela konke okuhle okucela okade ukucela uNkulunkulu ungenzeki othi umuthandaza usesontweni ingenzeki uthi ngaleso sikhathi kugidwa okucela ngoba omubi bakugidwa usuke engekho eduze kwini ngoba ukugida akakwazi njengoba sesigidela ukubuka nje Mfundisi sokwenza njani sinama team manje sithi asiphelele sigidela ihlwele na inhlamba le kadwisho engathuka ngoma ngibona abafana besho zona lezaga lezi begida ngazo kusho kwakumshado begida ngazo lesaga lezi khatha lezi beviliyela ukuthi bayogida emshadweni besho yona lenhlamba le baba abachiyanga izwi lakubo abawenzanga manje babuyele emumva bakushiya sekuseduze manje ngoba Mfundisi nawe uThabo sibuye sikoshisa nyama amaNazaretha lapha ngiyibone lapha la emalahleni lapha noma kuma breastend sekuchelwa nangotshwala sizokwenza njani ngoba manje uthothi sesithenga inyama siyosa nathi lapho iyachelwa la ichelwa ngawo utshwala besikhuluma ngabo kade kosiwa nengulube futhi mhlambe khona nami ngifeke ngithi pupule yona leya asayithandi inkinga yethu angazi mntaka Sambothi angikhulume lento ngobe yami angiphoxile kodwa ngikhuluma iqiniso angizokusho ukuthi kwenziwa obani kodwa abantu abasondele kakhulu enhlizweni yami bayosa kwako December sihlangene siwumndeni bese ngikhuza ngithi mina ngiyacela ukuthi mase ngichela la ingasondeli lento engichela ngayo kokwami futhi omunye athi achele la ngizodla khona ngikutshela ukuthi lolo suku lwaphela ngingasazazi ukuthi nguba ngaphalaza into ongayazi wabuya wazokusho wathi hayi baba ngiyaxolisa ngikwenze ngenhloso bengifisa ukubona ukuthi wena ungangena yini kulento sengibonile ngeke ungene uNkulunkulu wayikhipha ngaphalaza into ongayazi kwangekona ukukholwa kodwa kwakukuthi njengoba ngiyingaka nje ngiyambonga uNkulunkulu wasekuphakameni kufanele ngoba ngiyambonga ngoba ungigadile eindaweni eziningi angilazi i-taste kaTshwala mina kuningi okunye ngihambile ngiyingane kodwa wangigada ukuhamba ngangulijombisa baze ngikhule nabo ngikhulele esigedleni mina besibukela yes bengakayikhuluma yonke le ndaba kaMhlongo ndlela ngithi ngiyingane bengimncane bengibukela kodwa khona into engingakaze ngiyenze baza bakhule nami angiyaqala mhlamba kwakubugwala
mina angikaze ngiyincoma ukuthi ayingayishaya insizwe ekhanda angikaze ngikwenze lo kodwa ngangihamba nazo zishayana kodwa bokuthi mase kungcwekwa akekho beza kumina afuna ukuzongcweka kumina angazi uNkulunkulu wayithini lento ngigcine ngiyibuka ngelinye ilanga ngiyakhuluma kwesibili manje konke mahlukana ndlela semqoka kabi kakhulu kuqhamuka insizwa zehla okhalweni la kaBhengu likhona esigedleni lapha siphansi ethempeleni okuthiwa isenhlangakazi welonto ebizwa ngenhlangakazi liphethwe umkhokheli umfazi wabantu umavilakazi Mthembu ozala unhlangakazi lelo thempeli uyena umkhokheli khona lelo thempeli elokuqala kuba kwamkhulu okuyilona afika abeka khona umaJakobe uMasibisi ya owathi wakuyena ekhala ethi inkosi umqalo wendlela Masibisi wazaqa ngaka wathi baba khona into engasayitholi wayenza amahewu njalo owabeka emva kwensika yayisithi washaya ke kodwa bhasobha yalona ikhaya washaya kancane azayiphumele wona ziqhamuka ke insizwa zengikhuluma inkonzo kamahlukana ndlela uthi bhasobha uzomiswa zehle insizwa ziyahuba bese kuqhamuka umfoka ngongoma ngeke ngimusho ukuthi igama lakho ubani adlala aye ngaku umthembu ozalo umavilakazi bengikhuluma ngaye athi wesibani ufanifani igama lalensizwa iwumne wethu ngoba ubhuti omdala wefanifani uswangena wafaka iloko labafazi manje ngoba naku kubalekela ukuthi ke ngithi ukushaya kancane ivele idinwe lensizwa phela ufuna ubugwala noma uyikholo ebisithi lensizwa kunqumalo khona insizwa yakanqumalo uPhalafini bayazi abangakithi igama lakuthiwa uPhalafini bisithi wengena umshumayeli unqumalo kodwa uyena oyegadi ithempeli nqumalo awunginiki ithuba ngiyacela ngizohlambuluka ke ngumkhombise nje ukuthi sengiyakhola kodwa angikhohliwe ukuthi umuntu uyashawa athi unqumalo hayibo ashe ngizotsheleka kubona akayiphethe induku yena yaye ngakabikho ke le ndaba yokuthi ubhoko njalo seteksini ubhoko imaphi ubhoko angiyazi ukuthi qhamuke kanjani kodwa hayi labadala kuyashiwo nje ukuthi nekhaba labadala no ngizoyicoxa mangiqhamuka la ukuthi kwenze kanjani ngilanga siselokhuzeni lokuthi indoda ayihlukani nenduku anginalutho nokukholwa indoda ngizokhuluma indaba yelanga kushawe ubaba uNgcobo oyedayisa imshanyelo eshawe la eBhambayi eshawe utsotsi bamphuca imali emshanyelo ngabafana bala sigcawini ababedume kakhulu ngokukhuthuza ngabe ngiyabasha amagama abo manje baneyihlobo kodwa bala sigcawini eshayiwe mefika ke lo baba usebanjiwe udlula lapha ngasendlini yesonto amadoda nanka siyagijima asuke esigcawini ubanjwe la kuyidepo khona adlula amadoda agijima ubaba kuyagida abe la abantu abagijima ubayaphi bayekama bawolanda induku ukuze bayobheka labantu asebeshaye uNgcobo bamphuca imali ababiza ubaba bagijima bajahile bajake bambotsozi yayini nani yaphi hayi baba uNgcobo usebanjwe inkunzi esigcawini lapha phansi eBhambayi kwakuthiwa emasondweni usebanjwe inkunzi manje sewolanda induku ubani wahlukana nenduku namadoda hayi ukuthi kuthiwa ayiphathi laqala ubhoko ke laphathwa ngiyakhumbula kwakuhlupha abafana ababebhodile ohlanga maku uJuly babe ngabakhuthuza belungu kodwa ubhoko lwayicazulula leyo nto Uzokuthana senhlangakazi baba. Yayiqhuma nginasenhlangakazi kwenzeka kusuka impi kulwa umdlotshana nomdloti ikithi phela lapha la ngakhe khona. Ila khona kuze kuphuma isimemezelo esabhubhisa izwe lakithi la koSiyana. Ukuthi ngibona isikhune esimnyama phezukwa le ndawo ngoba bafike bazolwe lapha phezukwentambi inhlangakazi. Angazi noma sebayilungisela abantu leyo nto. Laba abaleka khona abantu bangunginkosi. Ithi inkosi ngani kungemina nje labantu baphethe induku uma kwenzeka labantu wenisukela nizokwenza njani yanda ke indaba yokuthi indoda noma ingakholwa kodwa kufanele iphathe induku udondolo namhlanje liphathela abantu abakephathela abantu abangasekho Mfundisi sengibuka isikhathi manje sesihlalelwe imizuzu eyishumi sikhona lapha ake ngilunguze la ku Facebook page yethu inanda 88.4 FM siyambona lapho khona uMusa Thabethe
nangithi amen makube njalo. Ubusani Ngoboti ukhona siyabonga sikhumbule kuphakameni inqola sengathi iyabuyela kulayini ayikubeke kuyo uShembe. Amen mfoka Ngoboti. Asithembe kuzoba njalo. Siyathemba nani nikhona amadoda nizojikjela nakhona la ku Facebook makhona nikutholayo ukuthi hayi nakho okunye kusala ngoba uhlelo phela akulona olwethu njengoba sele studio ulabo bonke abalalele ukuthi nabo babe ingcele Bramdu Mhlongo nango wakini Mfundisi uBramdu nangethethi imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Amen siyabonga Bramdu. Njumane umfokanhlane Jeff Nhliki lo uthi amen naye ufele Thembeni Mdletshe embongolwane oyaya uthi amen. Usiyangcobo naye uthi amen. Sifiso Manyoni naye uthi amen. Phakamani Siphamandla Zuma umoya wokuthula uzungaze zonke inhliziyo zabamkhonzayo. Amen. Siyabonga Msholozi. Umphile Mazibuko nanginaye uthi amen. Sikhona sihleli la ku Facebook. Isikhathi asisavume kodwa ake sikhumbuzane Mfundisi incwadi besiyiphethe kodwa ke isikhathi sona singavuma abahluli 13 nange lapha page 2 abahluli 13 nisawubheka nje Thabo Samson nisawubheka nje Thabo ngaya ngezwe owayindizile eyakulamazwe la ama-Arab uthi ngisho ibhanoyi ke kumenyezela uma sekuzofikwe emkhathini lo ongenela kulelo lizwi ukuthi bonke uTshwala manje abuvalwa ngendlela ama-Arab ayigade ngayo uTshwala indaba yoTshwala uthi amaSulumane indaba yoTshwala nje ayibheke kahle angakwenza konke lapho kusasemkhathini akakahleli sebeyatshelwa abantu ukuthi abaphuza abavala uTshwala bungeni la siya kuzongcolisa iatmosphere yasezulwini ngisho umoya wakhona kufuneka ngisho umoya lento inkinga Mfundisi yini indaba singathekeli ezizweni ezifana namaSulumane sithanda ukuthekela kulesizwe samanuku abelungu bamanuku sithekela izinto okuzona bese siyayibuyisa sizozenza amaNazaretha siyibone ziphambili imqondo yamaNazaretha angazi idungwe yini kunani ukuthi siyothenga buwabuka amaSulumane ukuthi impilo yawo injani yini singaboni lo babuhle bekumaSulumane bese sithi nesakufundiswa uShembe mangase sithekele nalokho ake ngilinganise nje ngeke ngakhuluma ngathi ngeke ngabona ivideo la emhlanganweni omunye advertise restaurant yakhe njengoba kade ku January kudliwa ngisho nangama fork and knife intshebe ziyaphambanisa kuyele ziyaphambanisa kodwa nazo sifuna ukukhombisa ukuthi sezingcono zidla ngefork and knife eyavelaphi eyenzana empilweni yomuntu nayi indaba siselapho elethi isiko lithi awudli ngesandla oyisula ngaso ngemuva lesokunxele kodwa ifork and knife idla ngesokunxele ubunungu lobo balesizwe lesi amaSulumane ayasazi isandla ukuthi adla ngesandla sokudla njengathi esasifundiswe kanje ukwaficela ema-restaurant awo amaSulumane nifike nihlale nina nifuna amaswoke na anibuke nje wona adla ngesandla namahinde awakubambi nangemfoloko nangespoon adla ngesandla sandla ngikhuluma ngamamillionaire mina angikhulumi ngami mina engenamali engisuke ngibhatanise ngoba ngilambile ngifuna ukudla ngoba ngize ngene ema-restaurant amaSulumane uthi ake ngibambe lapha ngoba amaSulumane ngiyawazi anokuhlambuluka and le nto Thabo yakuphoqa ukuthi uhlanzeke ngoba awukwazi ukubamba ukudla ungadulokhuza abantu bahlekisa ngamaSulumane bathi uma endlini encane abuya isule ngamanzi yini embi ekutheni ufike uyisule bese ngoba ungcolile uyageza iSulumane lifele isule nje mamol bese lithatha amanzi liyathela ngemuva liphinde lisule futhi ngoba akufanele libe nephupho asithekeli ngani lokho kuwona amaSulumane ukuthi zisule bese uphinda ufaka amanzi ugeze uphinde usule uhlanzeke sifuna ukuthekela lokhu kwamanuku mntaka Sambothi ngadluli kubahlule isikhatha sihambi naso engathi umuntu alibamba lelwasho ingakafiki lapho konke ngikhumbula uma ukhuluma ngokudla ngesandla kwangeve kumnandi ukubumba uphuthu ulubumbu luthi lube isigaba kwangeve kusuthisa bese ngicabanga indaba yesinkwa yazi isinkwa selokuqala kuba khona isinkwa sesilayisiwe
asemnandi kumina akusesona leso sasikompolota khona sasikompolota ngiyakhumbula kwakhona kwakuthiwa igapsoni kwakhona igapsoni okuthi ngaphezulu sibe namabele no wearings wafika futhi naye neleso sinamabele ke ngangafuni isikwe ngoba kuzoncipha ibele lami la simnandi ngathi ngasihlephula ngesandla usinyomfe kahle manje into oyidla ngesandla iyavuma kanti mudla ngesipuni ngoba inkinga kulikhuni mhlawumbe sizothola nokuthi kwalesipuni senziwe njani kwalensimbi yesipuni inkinga yayo iyini isiphi isipuni esiright ngoba khona kuneyinsimbi ezingafani lezi ezakhele ezinomthelelo othile mangisi ugesi womuntu ukhezo esasidla ngalo wawungathathi nomuphi umuthi manje ngenze esipunini nazi ukuthi ngenzeka ukuthi sinenkinga ukhezo kunemithi okuthiwa leyo kwakhe inkezo uqoko kunemithi oyibonisa iphela okuqala nje ungabonakali manje umhlambamasi wona owakha awuze negama lakhona umhlambamasi abanye bathi umhlambamanzi manje uma uthi thita ilokhuza iplangwe lakhona uthi linoshukeyana ozawuthi alibabi futhi maselwakhiwe ugqoko lakhona uyabona ukuthi ayikho into elahlekayo kakhulu ngisho ukuthi ngeziningi izinto socuwemvelo esiyilahlile ebeziyimpilo kuthina eke siyifunde lencwadi abahluli 13 verse 4 and 5 ngalokho ake uxaye ungaphuzi wayini naliphuzo olunamandla ungadli lutho olungcolileyo ngokuba bheka uyakukhulelwa uzale indodana impuco ayulithinta ikhanda layo ngokuba umntwana uyakuba ngumNazare kaNkuluNkulu kwasesizalweni uyaqala ukusindisa uIsrayeli esandleni samafilisti unina kaSamsoni lo uyayalwa ukuthi ke engakafiki kwaSamsoni ngisho esibelethweni sakhe twahlukana notshwala ungabuthinta utshwala utshelwe engakafiki uSamsoni kuthiwa kwayena manje efikile ke lo Samsoni angabulokothi utshwala angathinti futhi ikhanda lakhe ngobani umNazaretha uMnazaretha ke lobo esekuthiwa manje nayizolo le ndaba yabo le ndaba yezikole nayizolo ade ngikhuluma nenye principal yala kaMashu ngiyifonela ngendaba yothisha ohlukumeza umntwana eNazaretha uze wathi uzomxoxa umshana kavusi sitholela ekuphakameni wazi wathi uzomxoxa esikoleni cha mayimxoxa ilunga principal abanye bayadelela ngikhuluma nomuntu ngabo uthi angize la esikoleni uthi hayi lolo daba iza la esikoleni ithi cha mina ukube bengiyenza ngendlela yami bengizoyithatha leli gama likathisha ngimmangalele ngifika sengiletha amasamanisi isizathu esenza ukuthi ngikufonele ukuthi wena ngicela wenze uphenyo ngaphakathi nibone ngaphakathi esikoleni ukuthi niyakwazi ukuyilungisa le ndaba singakadluli thina ngizomnikeza isonto lonke ke leleza ukuthi niyayilungisa noma niyilungise le ndaba mayingalungike mina ngizofika esikoleni ngoba ngiletha amasamanisi athi afuna uthisha ecaleni hayi ukuthi ngizokhuluma mina ngichazela inkinga ngicela washo hayi amaNazaretha amaningi la esikoleni hayi ngithi mina yabona njengamanje uphikela uthisha angikhulumi mina ngamanye akakalenzi uthi khona nothisha bamaNazaretha futhi lawo ungqo ngitshela ungqo nelingenawo ungqo ngiyakwazi mina lokho mina ngitshela inkinga yalo mfundi engikutshela yena uthi ngicela ungibhekele udaba lwakhe angikhulumi ngeNazaretha lungqo nelingeyena ungqo yabona nje ukube nenkinga umuntu ngokwesikhundla lesasiphethe afune nje ngokuthi amasibukelwa phansi isikhathi esiningi kodwa indaba isuka masumbophile uthatha serious hayi kuyashinga ngiyazi ngibuya khona ngazi kahle ngayibona mina insizwa eyayishop steward mfoka Mkhize mhlawumbe ulalele la ekhona kodwa baba uMhlongo sikhuliswa wena ngeke usamxolela ngathi na xole sekula uzoxolela uShembe sekula Xoxelela uShembe lo muntu udlala ngelungelo lethu esilinikwa uNkulunkulu asilinikwa sanikwa uhulumeni waphinda wasinika wathi inwele zethu
ayingathintwa incwadi yasho ke manje siyayifunda abahluli ithi amaNazaretha ikhanda ungathinti khona umuntu ozosiphuca ilungelo esilinike uNkulunkulu kodwa kusafanele sikhulume ngeinwele yahlambe nalo zoba uhlelo lonke khulume nje ngeinwele wayenza uNkulunkulu afaka inwele kumuntu wenzani kwakuyini inhloso yakhe yizenzani kumuntu inwele ezinye zezinto ekufanele sithinte lezo mfundisi asivalelise cha nakho sengiyabona sebefikile abazosikhipha sokonakele asivalelise inamba la ka engitholola kuyo u060 6131 515 060 6131 515 umfundisi uMhlongo inkosi yomsa ibe nani sibuyele kuJehova amen mfowethu Mwandla nami ngiyabonga ithuba uSandile Mwandla uNkulunkulu wasekuphakameni abe nomusa kithi sonke amen uThabo kaSambothi umdali mayivumile nangesabatha ezayo sebesikhona lapho sicele kuya siphe amazwi esiwabeka kubantu bakhe inamba yami ithi 076 054 3833 076 054 3833 amen.